bekerja bagiku pasti mendatangkan kebaikan di segala keadaanku. Pertolongan daripada Roh Kudus. Penderitaan hidupku dipakai sebagai rancangannya, indah sesuai kehendaknya. Rencana keselamatan yang pasti. Tuhan sungguh bekerja, pertolongan daripada Roh Kudus. Tuhan sungguh bekerja, rencana keselamatan yang pasti. Tuhan bekerja bagiku pasti mendatangkan kebaikan di segala keadaanku. Pertolongan daripada Roh Kudus. Penderitaan hidupku dipakai sebagai rancangannya, indah sesuai kehendaknya. Rencana keselamatan yang pasti. Tuhan sungguh bekerja, pertolongan daripada Roh Kudus. Tuhan sungguh bekerja, rencana keselamatan yang pasti. Tuhan sungguh bekerja, pertolongan daripada Roh Kudus. Tuhan sungguh bekerja, rencana keselamatan yang pasti. Tuhan sungguh bekerja, pertolongan daripada Roh Kudus. Tuhan sungguh bekerja, rencana keselamatan yang pasti.